Kwaba kuhle kuphindze sihlangane nawe embukele etindzabeni lesithethula bukhoma emkhulukhaya we-SABC e-Auckland Park la ku-SABC 1 nakuLehigh. Asibukele tihambe mbili. I-SACP itawubamba inkomfa letawuthatha emalanga lamabili kusukela kusasa. Komishana wemaphoyisa eNtshonalanga Kapa Thembisile Phathekile uthi nanobe lizinga lekubulawa kwebantfu lehle nga-8% kulesifundza, kepha bugebengu lobunedlame solo busetulu. Limenyetelo itolo licembu lesive iBafana Bafana litawudlala indzebe yemhlaba. Licembu le-SACP litawubamba umbuthano walo kulempela sondvo kanti limeme emacembu etepolitiki lambalwa kulombuthano, tinyonyana, tinhlangano temphakatsi netinhlangano tangaphandle kuleli. Kuva kabanti-ke sikhulumisana nabo Bongani Mahlangu longumhlati wetepolitiki. Bongani, asikubingelele tindzabeni. No, ngithanda ukunibingelela lapha e-studio, ngibingelele nabalaleli emakhaya. Yini-ke lesingayilindzela kulomhlangano we-SACP ngekubuka kwakho? So nasithi uyabheka lo mhlangano lo kumele sibheke ekucala ukuthi bobani ezabe bahlangana, and nathi uyabheka abantu abahlanganayo kakhulukazi macembu lawa amanye akuparlamenti, macembu wabantu abamnyama, abantu abansundu. So into esibuyibona la ukuthi kuba ne-reconfiguration yalamacembu wabantu abamnyama, kuba ne-reconfiguration yamacembu wabantu abahluphekile, abantu abangakatholi i-dividend ye-democracy lena esikuyo manje. So kuba yilona i-reorganization yamacembu amanye bekakhona ku-tripartite alliance ne-ANC, and ANC nalawo macembu la yahluleka ukufeza lento esiyibiza ukuthi social contract yathembisa abantu before 1994. So la macembu lawa ngoba amaningi wawo akuparliament wa represented kuma legislature, so bazama ukuziregroupa ukuzama ukuchampiona zona lezi zinto lezi ekuhluleke ukuthi zi-achieve since 1994. Sikhuluma nge-economic freedom, umhlaba, ungacindezela kwabafazi, ungacindezela kwabantu abamnyama abahlupheka into ezinjengale. So silindele ukuthi ekupheleni kwale 2 days bayodibana kuyo eBedford la eBoksburg, ukuthi bazabe bavumelene ngokuthi nabasuka lapho bayodibana kanjani and bayochampiona kanjani lezi zinto engizilistile. Licembu ke le-ANC alikasemukeli isimemo salombuthano, kusho ukuthini lokho? No, siyazi ukuthi lento le eyenzeka manje iyenzeka njengoba ngisho ukureplace i-tripartite alliance le ye-ANC, ye-COSATU, ye-SACP singayifaka nayo lapho lena yama-community kama layo sengiyikhohliwe kwamanje. So I think ANC ngaphandle ukuthi inenkinga kwamanje ne-SACP iyabona ukuthi lokho ebazama ukufeza la ukureplace lento le eyafezwa or lento le beyivele ikhona i-tripartite alliance mara uyireplace enye futhi i-organization or enye i-front, i-collective. So ayiziboni i-participate lapha, and futhi nangathi uyabheka i-ANC yanamhlanje ayifani ne-ANC ya before 1994. ANC yanamhlanje it's more reformist, ANC yanamhlanje is more liberal, and la macembu lawa bona balina kakhulu to the extreme to center left. So na ideologically kuba nenkinga nyane khona ngoba ANC is more nationalist, reformist and liberal. So yiyo i-umbrella of which ama-ideology wathola ku-ANC yanamhlanje. Ingabe ke licembu le-SACP lona selifuna kwakha umfelandawonye yini nalamacembu lelwamemile? Yinto engiyibhekile le njengoba i-SACP kancane kancane izikhipha ku-tripartite alliance kancane kancane ke na izozifaka kulamacembu lawa mara nakhona kuya ngokuthi bayovumelana na, ngoba nangathi uyabheka lamacembu lawa esikhathini esiningi or la macembu lawa yodibana nawo esikhathini esiningi akabonisi ane-democracy, abonisa anenkokheli kuziwa ngayo kugcina lakhe, abonisa kunalento lesi sibiza ukuthi ilona i-cult of personality, and then lama leader lawo inkokheli zalawo macembu la esikhathini esiningi ane-ego, and ego yayo inkulu ukudlula lawo macembu. So nabangakhona ukudila nalezo zinto lezo bazokhona ukuthi badibane babe ne-program ecommon bachube baye phambili. Sesivala nje Mahlangu, kungendeka yini vele ukuthi i-SACP igcine iphumele kule mfelandawonye ne-ANC? Well, njengoba sibona manje noma bangeke bathi baphumile ephepheni but bayazikhipha kancane kancane. I-SACP seyicalile ucontest ama-elections. I think ama-results aceda ukuphuma manje ku-latest contest yabo ilawa wasemfuleni labathole khona 3%, ANC yalose iward lakhona ku-DA. So lokho kuyabonisa ukuthi kancane kancane iyaphuma noma ngokwephepha ingakaphumi, ngoba ngokwephepha basathi no singahlala phansi sikhulumisane ngoba sisekuyo le tripartite alliance, kodwa izenzo zisho
asisho okhunye kuhlukile. Asibonge kakhulu ngesikhathi sakho mbukeli loyo bekungibongani Mahlangu asihlatiyela kabanti-ke ngembuthano we-SACP lotawubanjwa kule mpelasonto. Komishana wemaphoyisa eNtshonalanga Kapa Thembisile Phathekile uthi nanobe elizinga lekubulawa kwebantu lehle nga-8% kulesifundza kepha bugebengu lobunedlame solo busetulu. Emaphoyisa eNtshonalanga Kapa akhokhe tibalo tebugebengu tekota yesine ya 2025-2026 lokhu kuta ngemva kwekubulawa kwebantu labathathu elingelethu West eKhayelitsha itolo ebusuku. Phathekile utsunelithemba lekuthi umbutho wemaphoyisa kulesifundza utawukhona kulisana ebugebengu nanoma ngabe utfwele matima. Uthi kuboshe bantfu labangetulu kwa 428 kuletinyanga letintsatfu labasolwa ngekubulala lapho ngo-515 baboshwele macala ekutama kubulala. We have more than 518 firearms that we seized in the period. 385 pistols, 66 homemade, 40 rifles. The arrest for murders, we had 428 people arrested for murders. 514 were arrested for attempted murders, and 452 were arrested for rapes. We arrested 171 people for kidnappings. Litibalo tebugebengu takhisha ngemuva kwelivakasho lelisekela lamengameli Paul Mashatile eMichel's Plain takhamuthi sikutshalwa kwamasoja mange kwendawo umehluko kulendzawo. Umsakato liGwalagwala FM ubambisene nemphakathi wakabhokweni babweta iWorld Hunger Day lamuhla. Lo msakato unikele ngekudla emindenini leswele kanti lo mklamo uyingcenye ke ekuletha lithembe emphakathini leswele. Kuva kabanti ngaloku ke semukela Siphiwe Mnisi weligwalagwala FM. Siphiwe asikwemukele tindzabeni tesiswati. Ngibonga kakhulu sesilindelwa ngibonga isikhasileni sipha sona simsakato liGwalagwala liGwalagwala FM namtendwambami. Asicale nje ngekuva ukuthi ingabe kusho kuthini iWorld Hunger Day ngakini njengemsakato liGwalagwala FM. Simsakato liGwalagwala FM sisakatela sive lesahlukahlukene bantu lebaselwako nalabo lebangasweli. Kungako namhla siphumile sandiza satofika la sihola lithimba lema Blue Lights siyahamba manje drive show lekuhlelo lethu manje lithatha abantu libabeke emakhaya nalabo lebaya emsebenzini libathathe libabeke emsebenzini lebangena ama night shift. Laba lesithe kubo namuhla basakati bethu lebakhethekile, basakati bethu lesibasakatelako, basakati bethu lebasithandzako lebasisekela ngaso sonke isikhathi. Kungako sikhethelelanga namuhla le World Hunger Day ukuthi sithe stopheka nabo ilunch sidle isidlo sasemini sikudla lokunomsoco bebapheka abasakati beligwalagwala FM bonke bagqoke ama-apron bafisa amabhodo kumnandi ngendlela lemali sabo sithi sifuna ukwabelana nabo lokho lokuncane lesinako simsakato siphumile ke sathatha umkhankaso ukuhamba sicela kulabo lebabathi ukuthi bangasita ke osomabhizinisi nema clients ethu lesebenzisana nawo ukuthi bisite sitonikela namuhla ke akagcini ukunikela ngekudla phela kodwa siphindwe sanikela ngetinto zasendlini ngoba le ndlu nelikhaya lesitekulo sithena sibuka isimo sakhona besingasisihle la sisebenzisana nabo ke basho sibatawufaka isandla ukuthi indlu ibe nependi lefanele ifakwe amafasitela neminyango sisatawubuya sitochubeka futhi kube umsebenzi omuhle kakhulu kubona abasakathi beligwalagwala FM sithe satohlangana la ekhaya namuhla mindeni nemithathu nemalunga emndeni angale kwathi ahlomulile namuhla ke uma ngikhuluma ngebantu abakhona kulo mcimbi namuhla babalelwa ngale kwa200 lebafikile bonke satodla nabo sidlo sasemini sifike ekseni ke namuhla nanyalo sisesekhona la ekhaya sesitohamba ke nyalo libe langa lelihle kakhulu ukuthi sikuyo inyanga yabasebenzi balaleli bethu labanyeni abasebenzi bayaswela kodwa siseloko lokuncane besinako nebalaleli bethu sibambisane nabo sito sitowabelana nalo imindeni leswele. Kafushane nje Siphiwe ngutiphi ingcinamba lenifike nahlangabetana nato kulendzawo noma lenikudzinga kakhulu? Sifike silungiselele imindeni letsite kodwa linani lalabo lebasolako linyeni kakhulu ngoba esathi ukuthi ibukene nesimo lesimatima emphakathini yethu bantu abasebenzi. Sifike la ekhaya sabona labo besibuke bona nabo makhelwane bayaswela sesibukena nomsebenzi ukuthi kutawufuna siphinde sibuye futhi sitosita nalabanye ke lokho lokuncane besinako siyabonga ukuthi sizamile ukuthi ubanele laba besibukene nabo kodwa laba ebashile nabo bacela ukuthi kuba nathi ningasikhohlwa nimsakato ke sitawuchubeka sisebenzele igagasi lemoya njengemsakato webantu umsakato wesive sibambisane nalabo lesibambisene nabo tingadlangadla tibalaleli bethu lethi sinasikhala basive nasimemeta basive satochubeka siwende umehluko ke inamba lethi khona tinamba lesiphila nato lesitati ukuthi balaleli bethu bayaswela emalungu emphakathi ayaswela
kodwa lokho lekuncane besikwendako simsakato sathucukela sebenzise iflaga silemoya ukuthi siwuhlabe siwulawule labo lebanemandla banikele nathi sichubeke sinikele ngetandla lethu nemoya lesinako ukuthi sibambisane. Kuhleleni kwendile Siphiwe, asibonge kakhulu ke ngesikhathi sakho. Mbukeli, ungathinyisi, siyabuya ngemva kwetitolo. Wemgelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba. Uma ucetha kungena ukhethe kahle tisekhona, hlala nathi. Kuyatholakala ke tikudle into ekuchumana ngekuthi SABC Tindzaba ku Facebook, X, TikTok na ku SABC Plus. Kuboshwe bantfu labasihlanu eplazini iMashobote eSkumanskloof eMpumalanga. Lokuboshwa ke kuta ngemva kwekutholakala emaphoyisa isilalezifunza lothi kunebantfu labemba ligolide ngalokungemthetho. Labemba ligolide ngalokungemthetho bahlaselwe ngemaphoyisa lamhla kuleli plaza bangakalindzeli. Emaphoyisa bophe bantfu labasihlanu. Labasemagunyeni bavakalise kukhatsateka ngemva kwekuthi labanye labemba leli golide babalekele kuboshwa. Linyenti labo lichamuka emaveni angaphandle. Sibena le operation after crime intelligence indicator ukuthi there is a new mine that ibabhizi ngayo le sebendayo lengekho emthethweni. So sibeka ama systems ethu saenda sure ukuthi kufuna ukuthi sitofika lana bangadi ukuthi sesifikile. But lokhu surprisile ukuthi uma sita la endleleni sithola amatshe lokuthi ba blockele umgwaqo. Kwendela kuyabonakala ukuthi bathipiwe. Leli plazi selingene eluhlwini lwetindzawo letimbiwa ngalokungemthetho kulesifunza. Within maphoyisa bakhona amaphoyisa lalasebenza nalapha. What we are going to do is to qhubeka isifaka investigation stobapthola nga11 laba basebenza netigebengu. Kusenjalo iDA kulesifunza estatementini sayo ivete ukuthi itawubeka liso luhlelo lwahulumende wesifunza lwekulwisana nekumbiwa kweligolide ngalongemthetho eticiwini nasemimangweni. Etilwimini letikhona kuleli Siswati ngilona lulwimi lolisemuva kuleto letibitwa ngaleticwayiwe pheceleti marginalized ngaphambilini. Ngekubuka ke lesimo eNyuvesi yeMpumalanga iPensalp nesilulu seSiswati National Lexicography Unit babe nesivumelwano sekulondvolota nekuthuthukisa kusetshenziswa kwelulwimi leSiswati kutemfundo nasemimangweni. Kukhuluma kabanti ke ngaloku emoyeni sina JJ Mayisela lolibambela lemhleli lomkhulu kusilulu seSiswati iNational Lexicography Unit. Asikubingelele sikwemukele tindzabeni JJ. Mvusela tsatsethu mvusenya ngobukele emakhaya. Njengoba ke senebudlelwano lobusemthethweni nguyiphi inzima lentayidlala ngekubambisana kuthuthukisa kusetshenziswa kwalolimi nekuqinisekisa ukuthi sichaza amagama lesibhaleka ngendlela lefanele. Lapha sibuke kusebenzisana nabo solwati nato tonke tinhlanga letikhona lapha enyuvesi kuqinisekisa ukuthi lo lwimi liyalondvoloteka kwekucala nekuthi lo lwimi leli leSiswati sende imibhalo lemukelekile nasemphakathini nasesiveni lobudlelwane lobu businiketa emandla neligunya kanye nekutethemba ukuthi uma ngabe litiko letemfundo nesikhungo lesiphakeme lezinjenge-university nasithi siyanimukela lapha ekhaya senda ukuthi wenda ukuthi thine sikhonele ukuthi sisebenze ngokutithemba naloko ukuthi lokubambisana lokhu kutawenda lomkhulu umehluko esiveni seMaswati ngoba kutawuphindze kube nemathuba emsebenzi kanye nalaba lebafundzela kuba bososichaza amagama nalokunye batawukhona lokuthi bacecesheke kulesi sikhungo ngaphandle ukuthi bakhokhe imali. Ngiyakuva ukhuluma ukuthi sive seMaswati sitawuhlomula yini lesitakuhlomula kuloko? Sive seMaswati sitawuhlomula ukuthi litaba khona ticu leti cecesha bantu lebafuna kuba bososichaza amagama. Kutaba khona imibhalo lebhalwako lesichaza amagama sitawutholakala kuto tonke ematiko lakhona lapha eMpumalanga. Ngaleyo ndlela wenda lokho ukuthi singasahambi libanga lelitse ukuthi siyofunza kuletinye tifundza kodwa na lona lofuna kwenda tifundo tesichaza amagama atithole lapha enyuvesi kanzi nekuthi umphakathi wonke utawukhona lokuthi uthole lwati ngoba lapha nasesisebaleni futhi sesitholakala ngaso sonke isikhathi nalo ukuthi lendzawo lena indzawo yokuthi kube lula lo ukuthi uma ngabe ikhona leminye imicimbi lekhonyuvesi kulula lokuthi undlule office lesilulu ufuna ikwathi nekubona lokuthi kahle kahle sichaza amagama sesiswati sikhona vele njengoba bakhona bangathembi ukuthi sikhona.
JJ yini ke lekufute yendiwe kuqinisekisa ukuthi kulondvolodwa kwalolwimi kubekwa embili ngato tonke tikhathi? Ngitawucala ithi emakhaya asisicocodela ukuthi batali abafundzise bantwana imihambo nemasiko abo. Siye etikoleni siyanxusa ukuthi kwangathi bothishela bangacocodela ukuthi bantwana bayati imihambo nemasiko abo nekuthi kuvunula ngesiswati kusho ukuthini. Yini kona lokuvunula? Kuchazwe lokho ngoba uma ngabe batokhona kusikwende lokho sitawukhona lokho ukuthi sicocelele emagama lafanele lesitawufaka esitazeni magama. Umntwana loluswati angathi nakabona inkomo athi yinja kodwana ibe khona letichaza amagama njengoba tikhona lapha ehhovisi letikhombisa ukuthi nangabe ukukhuluma ngekuthi inja nasi isithombe senja kanzi nemphakathi uma ngabe utobambisana nathi ukuthi silekelelane ekwakheni lesiswati nasekulondoloteni lesiswati mkhulu umsebenzi lesingawukhona lo ukuthi siphumelele ukuthi siwende esiveni. Asibonge kakhulu ke ngesikhathi sakho JJ. Ngiyabonga kakhulu saswethu. Mbukeli loyo ke bekungu JJ Mayisela khuluma kabanti ngesivumelwano seUniversity yeMpumalanga iPensap neNLU. Nasivakashele timakethe tetimali ke sithola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa nelidola laseMelika. Mengameli Cyril Ramaphosa ufisele ibafana tilokotho letihle njengoba iyodlala umcuthelwano wenzebe yemhlaba eMexico, eCanada naseMelika evikini lelitako. Kubuka kabanti ke ngaloku semngela umhlati wetemidlalo SD sosekhaya la. Asikwamukele tindzabeni. Ungasangani kumukeli Lindelo. Sengiyathi ngene ngibona kakhulu kuba nawe namuhla. SD asiqale la. Umceceshi Hugo Broos umemetelile licembu lakhe itolo wena ilisekile wena ngalokho. Nginelisekile kancane Lindelo kunebadlali lebengeke ngibakhethe kodwa ngivisisa ukuthi wendani Hugo Broos khona into lesingathathi kwecala nje nongaphandle ngeke ukhona ukuvisisa usangashiya njani Peterson athase Gos Ricardo Gos ngaphandle kwesiphiwo unesiphiwo Ricardo Gos kodwa kunento lethithe lekathi lethako egroundini Gos kakhulu ku dressing room letkusatha ibadlali letinto lethi mhlawumbe lethi ngabonakali kahle emehlweni ethu ubalekile ku Hugo Broos uyayisanza nementality yakhe Hugo Broos into lethi ngakatayile kodwa nawu sekuseni ngathi cha kumele kuhambe Peterson Brendan Peterson ngeke uvisise kahle kuhamba kwasibilibili aqala manje kodwa kungabi khona kwaThapelo Morena kumphoceke ukuthi adonse sibilibili na ukhumbula kahle igame yaThapelo Morena kusasekumadiima kakhulu amsebenzise njenge right back lenesvinini leya phambili khona nekuletha emacrosses uyakwathi sibilibili kudefend na ubuka igame yakhe unesvinini sibilibili cishe njenge game yaThapelo Morena kwesithathu uyawaletha lawo macrosses uyawashana emagoli ngicabanga into le bengeke icace noma ingacaci kahle lesikhathi kubalaleli lesikhathi bekusiwa Monyane mhlawumbe yebo ngaba khona into nje yaleto ngikhala kancane kodwa ngekuthi esiswini ngalimala Thapelo Mokwena sinaye yini replacement lefanele yebo sina Sithole yebo sina Rainers yebo noma iqinisweni sina Adams nalabanye kodwa umdlali ongavele asekhacha enzaweni yaMokwena nginenkinga kancane ngalokho. Okay usakhuluma nje ngebadlali kafushane nje kuhamba kwaThembazwane kuphathe njani wena lokho ngoba ngathi bamfa bakajabuli kahle kafushane experience siyithenga le experience bawo badlala eAzteca Stadium umlando wayo omkhulu ngendlela emangalisa konke ama venues le 22 World Cup finals sesibe nawo emlandweni ayikho inkundla lethana emlando njengeAzteca ngenxa isikhathi ngeke singere kakhulu kuloko uyofuna abadlali lebamachote abadlali bane experience leba creative Thembazwane kakhulu uletha logo asinayo le experience ku Mufokeng asinayo le experience ku police ngibobo bathathu abadlali ba creative lekaye nabo phambili Hugo Broos uthingeka ngalenze mhlambe spiritual guide sinile guidance esiyithinga kwa Thembazwane sesivala nje uyasibona yini sibuya nayo lenzebe emhlabeni uyasibona sibuyana yethu
Kahle man Lindelo man emaphupho awafiki lapho. Ngabe ukuthi awusisiyofika enemzuliswaneni wesibili. Kuyoba likhuni kona ngalo ukufika la. Kuyoba likhuni ngendlela emangalisa sesiyacela nje enkosini ukuthi angiboni siwela lo mzulu wecala. Ubuya nenze bemhlaba. Kahle lingaphela live. Mbukeli utivele ke uthi SD Mashabane angeke size sibuye nayo asadi ke wena uthini ngaloko kepha ke tindzaba atipheli kuphela sona sikhathi bakhona ke balingani bethu besindebele kusasa ungaphuthelwa nesimo selitulo nanto zakhe emathebula ngemva kwetitolo usale kahle. Ngibingelele ngokwamukela kunasi isimo selitulo kusihlwa namuhla ngwane lomuhle angikusho ke gcwala umlomo ukuthi ke likhombisa kubalela ke cishe ke eveni longani kakhulukati mobuka ke la engabeni live noma ke ukhona loyo moya lokhona kepha ke mabuke etfunzele lethu ligwini live ngwana lomuhle akhona lawo mathuba emvula ku 30% kanzi ke limbonye ngemafi kakhulukati nakulinye ke tifunza ngwana lomuhle kanzi ke naselangela kusasa ichubeke njalo ke nekuba lapha ku 30% kakhulukati mathuba emvula mabuka sifunza kwaZulu Natal wehleleke la eEastern Cape ngwana lomuhle kanzi ke ikhona nalenkungu lekhasa phasi kakhulukati leto nzalo etowe kanzi ke lichubeke njalo nengibonye ngemafi mobuka ke la ikakhulukati entshonalanga Kapa ngwana lomuhle njengoba lichubeke njalo nekubalela cishe ke la engabeni yelive ngwana lomuhle kanzi ke masichubeka sikubukela ke la emazinga ekushisa kuseminjani kakhulukati la ngeni la kusasa masibuka ke la sifunza ke iGauteng ngwana lomuhle nzalo efana ke la nabo Pretoria lapha ku 25 lipholile leto nzalo eto ku Johannesburg nga 23 kanjalo naseVernaghen ubuke ke nakubo Carletonville ngwana lomuhle kanzi ke sifunza iLimpopo nzalo efana ke la nabo Musina liyashisa likhipha umkhovetsheni nga 30 ngwana lomuhle kepha ke 24 iphulukwane uhlelo kumokopana nga 27 lipholile mabuka nzalo efana ke la nabo Bakersford ngolo lomuhle ngaye ke la 25 kanzi ke impumalanga nzalo efana nabo Skukuza kuyashisa ileto nzalo leto lifuthumela embombela nga 28 lipholile Carolina Emelo ngaye ke la 23 wehleleke ngale kubo Standerton kepha ke kuyoba kubanza ke eksene Standerton njengoba lapha ku 1 bese ke liyaphola ngikhathi ke Ntansambama ngora lomuhle kanzi ke kwaZulu Natal mabukanzo lefana nabo Ulundi Mnambithi lapha ku 27 lo show state nzalo leto ke lifuthumela ngora lomuhle lipholile mabukanzo lefana nabo Port Shepstone nga 23 25 mabuka ke kubo Durban kanzi ke Kokstad ngora lomuhle lapha kuye ke la 20 lo show lipholile leto nzalo leto kanzi ke Eastern Cape nzalo lefana nabo Qoqwe lapha kuye ke la 19 emakhanda 18 lipholile wehlelo boCebeha ngaye ke la 20 ngora lomuhle mabuka kwa Joli lapha kuye ke la 17 ku Composite lapha ku 21 lo show ukuthi pholile leto nzalo leto ke ngwana lomuhle kanzi ke sibuka sifunza iWestern Cape eSholola Kapa mabuka eCape Town lapha ku 19 wehleleke la ikakhulukazi boMusil Bay nga 20 ngwana lomuhle kubo George bo Beaufort West lapha ku 19 kanzi ke naseGlen Williams lityenzawo letikhombisa ke la kuphola ngaye ke la 24 ngwana lomuhle kanzi ke iNorthern Cape Uppington lifuthumela nga 27 eCalvin lipholile nga 23 kabe kubanza ekseni njengoba lapha ku Fall Pole ngesikhathi Ntansambama eSutherland lapha ku 18 kabe kubanza ke ekseni nga 2 kepha ke Ntsambama likhombise ke kuphola ngwana lomuhle ngaye ke la 18 kanzi ke sibuka sifunza ke la iFree State mabukanzo lefana nabo Kronstadt lapha ku 23 22 eFixburg wehlele bo Vep nga 20 kanzi ke Grebdam lapha kuye ke la 17 ngwala lomuhle mabuka bo Bloemfontein lapha kuye ke la 24 kanjalo nabo Bothaville ngwala lomuhle kanzi ke sibuka sifunza ke la iNorthwest ngwala lomuhle mabukanzo lefana nabo Tosca Vryburg wehlele ke kuBotawong likhombisa ke la kufuthumala ngwala lomuhle angisho ukuthi kungako bengikuphathele kodwa busuka bube ngilobuhle malangeni